turi mu mpera zisoza umwaka wa 2022 aho tugiye kugaruka kuri imwe mu misoro iri kwishyurwa kugira ngo hatazagira uwibagirwa bityo akaba yakirererwa kuzuza inshingano zo gutanga umusoro umureba. Bitewe n'uko amabanki asanzwe agabanya serivisi aho abakiriya bayo mu mpera z'umwaka kugira ngo nayo abashe gukora imirimo y'ibaruramari risoza umwaka, ikigo cy'imisoro n'amahoro kirasaba abasora bose n'ibigo bya leta kwishyura umusoro bareba bitarenze kuwa gatanu itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 isaa 6 z'amanywa. Ibi ni ukugira ngo umusoro wabo uzabashe kubarwa nk'uwishyuwe muri uku kwezi. Imisoro igomba kwishyurwa muri uku kwezi kwa 12 harimo avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, hakaba umusoro ku nyongeragaciro nawe utarishyuwe, ni ukuvuga wagombaga gutangwa bitarenze itariki ya 15 z'uku kwezi kwa 12. Undi musoro nawe ugomba kwishyurwa bitarenze uku kwezi ni umusoro ufatirwa hamwe n'umusoro ku bihembo by'abakozi utarishyuwe. Abataramenyekanishije umusoro ku bihembo by'abakozi nabo baributswa kumenyekanisha bitarenze uku kwezi kwa 12 ku itariki 30. Kumenyekanisha no kwishyura umusoro wawe kare bikurinda gusiragira mu minsi ya nyuma, rimwe na rimwe ugasanga hashobora no kuvuka impamvu utiteze zishobora gutuma ukerererwa ukaba wacibwa amande. Ahangaha rero nagira ngo nibutse buri usora wese urebwa n'uyu musoro ko yakwihanganira, yakwitabira kumenyekanisha umusoro hakiri kare, akanawishyura hakiri kare kugira ngo twirinde ibyo bihano bishobora kuza kandi mu by'ukuri bikaba byahungabanya ubukungu bwa buri business. Nk'uko twatangiye tubabwira ko mu misoro iri kwishyurwa bitarenze uku kwezi kwa 12 ku itariki 30 harimo avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu. Avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ireba bamenyekanishije umusoro w'umwaka wa 2021 utari igihombo cyangwa zeru, bakaba baramenyekanishije avansi ya kabiri y'umusoro ku nyungu bitarenze itariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 w'umwaka wa 2022. Aba nibo basabwa kumenyekanisha kandi bakishyura bitarenze ku itariki 30 z'uku kwezi. Iyi avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ibarwa hashingiwe ku gicuruzo cyabonetse mu mezi asoreshwa, ni ukuvuga ukwezi kwa 7, ukwezi kwa 8 ndetse n'ukwezi kwa 9. Kwishyura umusoro ku nyungu mu bihembwe muri rusange byafashije abasora kutishyurira umusoro w'umwaka icyarimwe maze bikabagora. Ikindi twabibutsa ni uko mu basora basabwa kumenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu harimo n'abatwara ibinyabiziga nka za moto ndetse n'imodoka. Kuva mu kwezi kwa 10 kugeza muri uku kwa 12 abasora bahawe umwanya uhagije wo gukora imenyekanisha ryabo kugira ngo batazagorwa n'amatariki ya nyuma. Muribuka ko igihe Covid yateraga mu Rwanda hagiye uburyo bworohereza abasora kugira ngo basore bashingiye ku gicuruzo babonye mu gihembwe. N'ubu ngubu rero nibwo buryo twakomeje gukoresha kubera ko byagaragaye ko abasora benshi babyishimiye kandi byorohereje abasora batoya cyane. Noneho n'abandi baba batangira business wenda, kuko muri business murabizi imicururize ntago ibisa mu bihe byose, bityo rero kusorera ku gicuruzo nyirizina umuntu yabonye muri ya mezi 3 ari yagize igihembwe bagaragaje ko biborohera. Ni nabwo buryo rero buzakomeza gukoreshwa, abantu benshi barabumenyereye, turimo turabashishikariza kugira ngo bishyure umusoro ku nyungu wa avance. Ibi rero byorohereza abasora kudatangira rimwe umusoro mwinshi nyuma y'umwaka, ahubwo bikabafasha kugenda bawishyura buke buke mu bihembwe uko ari 3. Icyakana akaba ari nacyo gisoza umwaka bakishyura nibura makeya, cyangwa se basanga barishyuye menshi hakagirayo tubasubiza. Abandi barebwa hano n'abafite ibinyabiziga bikora imirimo ya transport, ngo ni imirimo ibyara inyungu ariko muri secteur ya transport, nabo tubasaba kwishyura umusoro ku bihembwe. Nabo ni mu rwego rwo kugira ngo boroherezwe bagenda bayishyura buhoro buhoro kugira ngo umwaka nurangira batazaba bafite umuzigo munini mu by'ukuri w'amafaranga menshi bagomba gusohora icyarimwe. Tubibutse ko mu kwishyura umusoro wari wo wose bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga gusa. Reka dufate nk'urugero nk'abari kumenyekanisha avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu. Kumenyekanisha imisoro muri Rwanda Revenue byose bikorwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, ryaba irya telefone cyangwa aho banyura kuri mudasobwa. Nta muntu tucyakira aje gukora imenyekanisha muri RRA, uburyo bwose buhari ni ikoranabuhanga.
hanyuma abasora banini bakoresha cyane bakunda gukoresha mudasobwa baciye kuri website yacu, bakabona ahantu handitse ngo menyekanishiza imisoro yawe hano, hanyuma bagakurikiza amabwiriza. Kuri telefone naho cyane nk'abamotari cyangwa abakora transport bandi bafite amakamyo, nabo banyura ku kanyenyeri 800 urwego bagakurikiza amabwiriza. No kuvuga nibwo buryo buhari buzwi kandi buramenyerewe, kuko iki ni ikintu cyabayeho kuva imyaka itambutse myinshi. Rero iyo abantu bamenyekanisha umusoro, kubera ko abasora bacu bafite ibyiciro, hari abanini, hari abaciriritse, hari abatoya, hari n'abatoya cyane. Abo bose rero bishyura umusoro, ariko bawishyura mu buryo butandukanye. Ubwo ni ukuvuga ngo kumenyekanisha byo ni bimwe kuri bose, hanyuma ahubwo kuwutanga nibyo bitandukana. Ni ukuvuga ngo hari abamenyekanisha mu buryo bukomatanyije, hari n'abamenyekanisha mu buryo bwa reyeri, buryo bw'inyungu zizwi zamenyekanye. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko iyo umusoreshwa yagize inyungu akazigaragaza, kubera ko ari mu basoreshwa banini, atari muri bwa buryo bukomatanyije, amenyekanisha n'ubundi umusoro ujyanye n'igicuruzo cye kizwi. Hanyuma hari na babandi rero bari mu cyiciro cy'abasora ku buryo bukomatanyije, bo badakeneye kugaragaza inyungu zabo kubera ko badashoboye no kugira ibitabo by'ibaruramari. Abo rero nabo bafite ibyiciro bitandukanye. Uwa makeya cyane yishyura 60,000, ukurikiyeho akishyura 120,000, ukurikiyeho akishyura 140,000 na 220, ariko bigenda bijyana n'igicuruzo yagize. Iyo wamenyekanishije umusoro wawe hakiri kare kandi ukawishyura, bikurinda ingaruka zishobora kukugeraho zigutunguye, zirimo no gukerererwa kwishyura umusoro wawe. Reka rero tubashimire mwese mwadukurikiye muri gahunda y'ikiganiro cy'ikigo cy'imisoro n'amahoro. Twagarutse ku butumwa bwibutsa abacuruzi n'abandi bantu bose bakora ibikorwa bibyara inyungu, cyane nk'abarebwa no kwishyura avance ya gatatu y'umusoro ku nyungu, abacuruzi batishyuye umusoro ku nyongeragaciro, abatarishyuye umusoro ufatirwa, ndetse n'abandi bantu batishyuye umusoro ku bihembo by'abakozi. Aba bose baributswa ku itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro wabo ari 30 z'uku kwezi kwa 12, kugira ngo birinde kuba byabagora, cyane ko mubizi ko ari mu mpera z'umwaka ahamwe mu mabanki agabanya serivisi yakoraga kugira ngo ashobore gukora ibaruramari ry'umwaka. Abaribwa kandi no kwishyura umusoro ku mutungo utimukanwa, namwe byaba byiza mubikoze hakiri kare. Mu gihe wagira ikibazo mu kwishyura umwe mu misoro twagarutseho haruguru, ushobora kuduhamagara ku murongo wacu utishyurwa 3004.